Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Wadlah pedeng kajing ter ulaba lapsan, menta kesengi ublay, ka arab santarik urempang arajar arab saw. Henry la sakipat bagi pait ba riunget keleng kijaka, kibahap hapo ke sinot sepngi. Kilawan bantuit ya kajinga seng kebahe jong kakasi jantia presbiterian sinot sepngi, keba arab huar, kebala penlong hakabalang presbiterian nong kabahap hi hanong presbiteri. Kajinga seng kelayat nadu kesengi thoding, sengi sajan, bat hadu menta kesengi ublay. Ha kajinga seng pait ba, kabala long menta kesengi ublay, na kaliang kabalang presbiterian nong watla kala penkre ban shnai ka pandal, kebahe ba, ban penlong ikani kajinga seng pait ba. Henry Kim Shem layu syu ban penlong, ha kani ka pandal, namar kajing jur palat uslap, klem sange, nadu men step, kumta kabalang kalahap ban penlong no, hapo iyeng mane. Layo iru baki pait ba, bawan jinga seng, kilahap ban yait na jrong jong kakti, namar kajing jur palat, kajing hap, jong uslap. Oi, no, pues ya. Dari mana?